Gospodin Neđo Nikolić, u najavi sam rekao dolazite iz Kravice, mjesna zajednica Bratunačke, Kravica, Bratunačka opština, je li tako? Da. Kad se govori o stradanju Srba u Podrinju 92. 95. Ponovit ću se, to je nekako sinonim stradanja. Na Božić ujutro desio se taj jedan konačni napad kada je Kravica pala, zauzeli su je snage takozvane armije Republike BiH pod komandom Nasera Orića. I vi ste tog jutra bili Božić u Kravici. Kako je to izgledalo? Mislim, pitanje možda nije umjesno, ali evo, da dočarate našim gledalcima. Ja ću malo da počnem šta se predešavalo. Mi smo, inače, tokom cijele 92. godine, kako je počeo rat, napadani periodično, sedmično, jedan put ili dva put, nekad i više puta. Konstantno su gubili ljude, gubili sela. Sa svih strana je, znači, bilo tog napadanja i taj Božić je bio konačno pad Kravice. Moram da se vratim ponovo na 92. 24. decembra 92. Komunikacija Kravica-Bratunac je prekinuta sa snagama iz Srebrenice, muslimanskim snagama iz Srebrenice, i Kravica je tad pala u neku vrstu okruženja ili poluokruženja. U takvoj situaciji mi smo imali izlaz samo prema Drini gore preko naših sela i na našu sreću imali smo neku saobraćajnicu koja se mogla koristiti dok ne padne snijeg. Dakle, dolazimo do Božića. Dakle, bili smo u vrlo teškoj situaciji. Linija naša je bila negdje 42 km od Drine do Drine i uglavnom smo mi to sve pokrivali. Imali se svega oko 320 ljudi koji su mogli da brani naše selo. Na Božiću ranim jutarnjim časovima, negdje oko 5:30, napali su nas sa svih strana. Ne samo iz Srebrenice, nego i iz pravca Konjić polje. Po našim podacima koje smo našli u osnovnoj školi u Konjić polju, kad je oslobođeno Konjić polje, na tabli je bio ispisan plan napada sa brojem ljudi koji napadaju sa svih strana i mi kad smo to sve sabrali, došli smo do cifre da je Kravice napalo to jutro 3200 ljudi. Koliko je tog dana, tog jutra stradalo, ubijeno? U Kravici je tog dana poginulo 49 ljudi, osoba. Od tih 49, 6 je žena, 13 muškaraca starijih od 60 godina i jedan dečko od 16 godina. Među tim poginulim bilo je dosta osoba koje su bile bolesne, nepokretne, stare po 80, 85 godina, nisu mogle ići. Svi su poginuli i izginuli na najbrutalniji način. Bilo je tu i klanja, bilo je i ubijanje bodežom u stomak. Normalno bilo je i... Kravica je tada kuće paljene... Sve što je ostalo, sve što je bilo u Kravici u stvari, sva imovina, sve je uništeno. Ako vjerujete, mi kad smo se vratili 16. marta, nismo mogli naći ništa, uspravno. Ništa, apsolutno ništa. Životinje koje su ostale za nas tamo, domaće životinje i psi, mačke, sve je pobijeno, malte ne, sve je pobijeno. Tada je nastala taj dan ili dan posle već slika, ajde kažem, poznata, možemo je lako naći na internetu, Nasera Orića sa svojim vojnicima. Ta slika je nastala ispred zadružnog doma, je li tako? Da, to je u Kravici. Ja imam tu sliku, ja sam je ponio, fotokopirao sam. Ova slika je snimljena u Kravici sa Naserom na konju i njegovim vojnicima. Ova slika je nastala nakon Božića. Znači, u pozadini je zadružni dom koji je već prethodnog dana izgorio. Znači, ovo nije na Božić, nego možda naredni dan ili nakon 2-3 dana. Dakle, dokaz da je Naser uspio... On je bio sigurno, bio je i kad je vršen napad po nekim pričama, ima se saznanje da je on učestvovao u napadu. On, znači, sa srebreničke strane,
a iz pravca Konjović polja Šabić Veiz, on je bio komandant jedinica Konjović polja.